tapi interview tu kan ni poi la mangel le oh ole sure Evening. si road poi à Number 9. Tiro. Resume ron keng em. oh hi cậu Kumo kalau en. Certificate course in training kinami eh. oh Kuya chung interior designing his IIT ga hoti ya kazira certificate course na tiro. oh Tunay ron til tal hinita a. kuy mo na yung toto kabu kazir so himsia chu tiang in thona em po kala nei che lo Hey, a work sa niya mo ron keng to nen chinde. Hey, hi nang ma sample design ron keng tiro. oh Kumo ka van dal mel ve handile le lo. Hey, nang ma design ni tak mo. Ifa thiam ve. me Ante hey lai po hisang te. Moi lu tu mani ka mu ang che khatiang ai khan he ka du dan chui she thiam em. Khatiang kha. Hey chalom lu tu ka eng po ni se ti hianin hey tian kan sar kan lo mu anga minute somben nuwa mi lo ngai chang le don mi tiro mi lo ngak la he chakhop me iron ti hi kan lo ko leng che o mi lo ngak lok la kan fa mu kalom tu ke ke ni po la sang te ge chu cha ka ti thiam ka ti amma interview ron nei to ho song song ai po khana cha ka ti sai chu ko mungal nei la lo a thiam view na chu tu ma khan a so ve trainer zu tu khap in sa ve mo i lo sha lo sim pong ka ti lang thadu lo ka kam ve khan am ve soi mo ka ti huna khan zu khan in sa ve sia tin hu a po khan lak lak chung do mi ka ti ge chu ani mo thiam chu thiam ka ti ve ma se chu tiang ni chon ka van chi thiam de lo sai chu kan ba mu shim shim po don me yeah sar kan lo lu theng em lo lu tu interview nei tur ho khan rong kala mo hi a to be rong kal hi he resume ni thiam chu thiam lu tu ka mo kha work sania en chin la ma se he sangte hen lo shia ni oma tu nge hing lil road puya si lil road puya mi kha oh ania ma se a past life vel sangte hen a shia a fel vak lo china ni oma chu a chhor tla ka ngem o kan tia ma se thiam chu thiam lu tu ka kha ani khop mai maro chu gan riat tur chu ama sang ke mang sei du ke ma lampang ka sei nga ke ma ngei po hi ma chuanin sul boya kalo tang ve na sa mi har sat na te soya ti khanin le rui the thila te lo tlan bui na sa ve ni kalo tal bui ve na sa ni mo chu wang chuanin kan riat tlana tan ani po a past life to past life in local me se amaro stuna amma hun clearin interview aron face venia chuta chuanin a tha in ti nang mani pona personality te tha in ti ni chuanin la ka poilo na chino mani chu wang chuanin mihring te hi kan thin lo na lai chau in sakloin kan that na lai zone zel in sakila te chuan har sanna tam tak nei te po an har sanna kan sut kin sak thei jok do na ni te kan hriat angai mo nang mani po ni ang thin lo lai tam takin nei ang amaro chu mi fel tam tak wangin in thin na lai en sak wang cheuin ti hianin pathian wang ama sagar chu ni se mi har sanna to an past life har sanna sang lo tok to te an har sanna lai na zel kan thli sak zel ani chuanin eng te ka ama din chu hunan nei don lo chu wang chuan an din chu thei hun tu na kan siam sakhi a poimo lut tu kan ni te ka thia tangai mi sei sen rang mi chuanin an chiat na hlir an ngai tu thin chu
chu wang chuan in mi thatna ringa soi du mi chu mi ri rut luang takan ni tika hria tangai ni ke ma nge po mi thatna lai aya mi chian na lai soi du thin le rui thei thila te tlan thin ka ni ya khalai akanin min san suak tu chu ka thian te le ka chung te pathiana rin na an ha wangin min tong trai puina sat wang ke ma ti tak zakin pathian ka uve na ra ti khanin alo thlenga ni ti ka kan hria tangai chu wang chuan in hei hi kan ri sam tro kan ri sam in-house family te kan lo lom chewa entina nei thu tak tak video dang karon ti chuak zel dona la subscribe lo tan subscribe thia tin kan video te lo hlok puini chuanin lo share la midang tan hlok na lo thlen ve nge yang che